ole GB WhatsApp tuna tharber anron update ta kha e review kan nei le lo nga khami kha thil tharan ron om nol maya then khatan man ti em lo emo tang ka na se lo ngatinge ngata nge ti in kan lo nge zo ngei tu vele chewen ka ringa zone te pom vele ngei ka ringa chuwang chuanin video hen lo dai la ka tia tha ka tia chun GB WhatsApp thar kha kan lo update ani chuanin ngan muchewanga settings vel te privacy engkema thil vel rang in an ron da thluam baya khanga man na chang kan hret lo chu na chang ka na om lem lo ma ro su man du na kan nei ni chon chang ka in te po om tu rangai tai la tin kan mang tam jok chon kan mang them le don ti ka hret awangin ting hianin ro video ka ron update le lo don ni ma ro chu thil lui vel ka chu sei lo tu rangai tai la thil thar achau ka sei do nga tuna GB WhatsApp an ta ting lutta hi update la test version khani ama sapari privacy ka entai la option heta option kam peta dot pathuma option am pe chonian chungbar privacy lutai la ti thar ron omchu enable anti revoke ni enable anti revoke hi changkai na em chu omlo ti la thusan lo ni ta se heya man na tur em chu tuna na kina ef se hi wa GB WhatsApp bi ka hi harsan na ron token internet enge unfortunately GB WhatsApp has stopped the emo revoke ang khana ron om thaini khangtinga kanin hemi revoke hi mangchang kai the chon hemi revoke hi disable theya enable the boka kha na kina harsan nang main in huna khanin imang mai tur angai taila katiang khan man na chang kan lo thenonia chu so yang chuan revoke man hun chu application in harsan na to huna screen aron pop up huna hemi revoke mang chuan GB settings lut le lokela filter ta chuanin om lowa hata bo ngai veka conservation screen angai vek boka chuanin media sharing vela yan nei engawi du don ain la sim te video te quality nga a limit zong a thon thai zat khanga 15 MB la 16 MB ni kuteng konin ada thai ti khan shle bokonga WhatsApp GB bi ka mo chuanin launcher icon hi ron da lawa tar launcher icon angai veka text ta la hian ero chuanin thil thar ron da nu me heng hawi man du mang thei boka chuan apoi mo leber pakhat chu heta hianin thil thar pakhat ron broadcast new message to group ti broadcast message to group ti hi aman na chu internet tuna ig mana kan ron post to group vai khatna like to angchi role like thei angchi ti te kha ania broadcast kan in group jong hi tuna lo select taila internet duna pakhat kan eno broadcast Android headline number 3 le number 4 him broadcast lo kong himi kan broadcast anga ketikanin pani group pani kan broadcast ta chuanin heta hianin hemi kan broadcast chu nga hianin like kan pe doni ve khachia kan pe ang tikan sen ta ma se ta jun engma lang non lo group pani I broadcast pani a hian ve enang like kha ku arwon pak pani alut ta mo ku teng konin hei teng hian pani alutuni kha iman tangkai dun chu group kha all samjogin hei broadcast chunia like te comment te thil post te poning chu broadcast kha imang thei ni chu chuan amain message schedule te chu om to ta sei to lo tur ngai tai la changkai na chuan thil dang em om lo wa thil pakhat om le chu message si kan lo delete don ta ni chat history kan lut ta clear helai ta thil thar ron da no me keep private message te ki khung jong ku antenna start message ka da thaya private message da thaya group message da big thaya broadcast message ka da thai bokani khuting kan tik kan da du kha kan select mai doni kha changka la pakha le ania chuan thil dang delete kha message delete tiang mo kan message delete ka
hetain delete ang khan rong kal ta ku delete from me delete from everyone khat khan ron dang lam le ta boka chuna translate here recall pol om le thawa khang khan ta se kam video ge sei lu tuk lo nan mb len lu tuk lo nan tin kan man mo lo la ka trong kha in she thiam thei tur ka ngai ta ela hei gb big tu na update ron pe ka chuanin ka kan review ni ta mai se ka lo me